Jadi kini nah, pang mabukti kapi tresnan beli kini kuda na yun eh. Yen ngayot, biasaan sih ngajak dadu. Mapan beli pedidi jadi lu ngajak menyang nah. Menyang? Benar. Menyang. Masa sih kekenapa kini? Becekan tikul. Ayo bekerja buruhnya. Kan tadi Yolah sih. menyang. Jumain bencepoy. Buruh gitu apa deh? Siro kencan. Marahnya matur Kita gitu. orang buruh. Lah dan Tan dados unengang buruh. Sing. Ya nampun tan dados unengang buruh. Kuli. Kuli. Pada kejam. Jelema sing langwan santok pesne. Dar. Mulai. Gelas yang bisa sing ngenyang kengken carane. Mulai. Yen mangdo danganan. Men, Becekan ganong. kanong. Kengkenang. Tan uneng ganong. Sing. Tetapun ikang sameng alas cakera cekentang. Weh. Kenat weh. Kiyo makanong mai. Nak nyuntuin iko. Kene nah. Nejane yen ngayot pejak sekan sing sida ban beli. Yen ngenyang masih sing sida ngandong masih sing. Nejane pangalohan jak metegan nah. Metegan. Bener. Tidur dia ngoyong. Yen subuh metegan sing tegah dhuwur. Yang betul. Jelema enek bolang kate kal kudi yang ngusut. Metegan. Kudi ngusut sing cara kata ancok-ancok ben. Oh, kal metekan jadi celeng. Apa celeng? Mejak metegan nah. Ngene. Benjak di subane ada di bawang beli nih. Jelema sing enek mana? Ewer dia. Jadi pangalong oyong nak cangkrek kenden. Wis kene kengkenang jeda serang mai. Nah. Nili mau Dilakoni. Hei. Mebo. Tan keras. Nge. Me. Keras kencanang mangdo gelisan. Be. Jangan adeng. Bagus. Udang-udang saya nyebak. Lacur di tiangnya lacur. Acur kengken. Man, pen Lu amah nih ah. Ini pen jelema nih. Ada sing pinane ceng aja bener. Di tiang. Bener. Tan. Kenapa? Tan. Kenapa? Tan. Kenapa? Boleh. Wah pino. Cak pas jelema nih. Ayo masih kene toh. Aja iraga bingkih negan ya aloh nyotot beli dori. Ampun ang berat, mangken kadipuri ulis samongan kanti kapetan jak makrupot. Ya kita sedang belah meme. Yani dewek kepenikang dengan Gusti Ngurah ngaturang sewalo padro yen apa kadan isin nih udi baca dewek sing bisa memaca yen apa kadan isin jane paling melah aturang ring dane pelung Gusti pangnyak tampino apa surat dane Gusti Ngurah yen sing beketampi raga ben akan lepatan akan nepukin ben sengkalo nih nah dua aja dewek tadi parakan ini Joko nika pernikahan peneng aturang kan aturang dokenan.
wong pesan. Ken lakar penaten. Mengkengken cididian melipatan. Panak bapak ngurah di je. Ane Gusti Ngurah. Benar. Mapici sing ningah petan bapak. Jantokan jajah pisan di cangkang kering palung Gusti. Kengken. Awanan ci merasa jajah. Ingat keni baple. Neno. Sampunang titiang. Tenang carangan yang tanam tua bapak ngelas pegaya memula. Patut bapak neng rebah. Bang Sinawang nah. Saking silep panak bapak Gusten caya yang murah. Mekiteng mewalas-walas sakit hati dioken bapak. Jeneng yayan ngaut kadutan mesiat jara rame. Nunglah kena likat. Kardadi kekedekan gumi. Silep beneng ngepet urit bapak. Ingurah mecelap pegedong pukulaman dadu agung. Ada bisa mani dana kelingser. Mewanang meketelon yang seng bapak nyidang. Ngejok ngaturang ingurah kepuri. Bapak kardadi pesilur. Uli kene beneng awenen pang bapak ngemasin mati. Siapa sih mana apa? Sampunang Gusti, sampunang digeles palung Gusti. Mengah pidu koreng dewek. Ini sangat lakang bapak. Wireh panyok bapak ni dadi ngurah. Yen kanti prajurit bala yuda purine ngejok ingurah di margo bakatang. Jelekan ken bangken cicing mebayang-bayang. Saya kan pisago ngorok panak bapak. Bang bapak karena matiang ya. Kijeng ke bangci. Paning ane Gusti Ngurah sampun doh pisan ane melingih. Titiang ke penikayang pacang tangkil ring palung Gusti. Ngaturang sewalo padro asapunika. Man. Jai mebalik ke karang kepatihan. Inggih. Mula tunde ken panak bapak ngapa surat. Padot titiang kepenikayang ngaturang seolo padre ring palung Gusti sapunika. Mun ben ya sing sendam ben mesebakan jak nanang ya. Awanan surat tulen cing apa ngaturin bapak. Ini punika nenten kemana antuk titiang. Menapa kone sama ata? Titiang nenten uning ini daging sewalo padre ne puniki. Mun coba cing apa surat teh? Sing kena benci memaca. Nenten uning titiang wajen ini surat puniki. Mangken katur ring palung Gusti. Nang apa mai? Ini apa? Kris apa? Ampun titiang, mangken sampunang titiang padem manget. Bapak tua kena ban bapak ngewina yang ken benah ken pelih. Inggih. Apen gedak mirip pemesun munyin bapak nih. Nu sida ban bapak ngane yang dijet tongos mertel, tongos wisio di dewek bapak. Inggih titiang pacang munut ini pusakan palung Gusti. Yang lunas pengampura haji saya waktu kewentanan biotor yang puri kumanti titiang sana melaksana haji yukti titiang sana ngeranjeng ring gedong ada dua gong istri haji kewantan titiang melaksana punika boyo sangkan yang wedusak yang mana titiang haji wilangannya sampuniki mangna haji uning dat kalau titiang mau pamit repate sareng ngaji rao titiang ring sejeroning pemargi panguh titiang raresi wagung ngaji iriko wagung rares nakening dewek titiang kedopo iriko titiang midar kayang kewentanan titiang repat sareng ngaji aji iriko rares wagung olas Bapak ica guna-guna reng dewek titiang mewastu titiang lali reng dewek jek sampun titiang ngeranyeng reng gedong ida dua gong istri aji duaning rasa sampun langkung dosa titiang reng aji ne mangkin las cariang titiang ngelungsur mepamit aji risasat aji nenten menduwe putra kadi dewek titiang
Ring dijo jadi tiang boleh kena haji. Kang yang saking riko di tiang aturang pangubakti haji. Ini makin las cariang. Di tiang okan haji aku salib. Jaga gelungsur mau pamit haji. Titiang nang mahi pahakin bapo. Aku napi di daging sewalu patrone mangdong dengan titiang. Diapin subo tepukin bapo pengakun yai ngurah. Wireh jai sedado ngempuang panak bapo uling barak kanti terungno. Sinah cai nawang kengken kesujatian pejalan panak bapo ilingang cai. Ngambul megedin ya uli Jumat. Manut isin surat ya. Saja ingurah ngakuman mecelak ke gedong pekolaman itu aku. Kalau meralapan sak. Kena ia teken awak. Nsap teken benar salah. Saja nyaman bapo dane Gusti Agung mang iya guna-guna. Inde punikane saya wakti titiang wentan dawak dane Gusti Agung mapa ijo punika kegematan napi poleng merpak titiang uning dane Gusti Ngurah sani cene sapunika. Nah, jani nemu gelang ban bapo ngenah ngunduk he. Ada wicara ne makajang. Ingat bapo di penangkelan sat maka bapo ada ni na peleh ngungka bang corah jelek bikas dane nyaman bapo. Inggih. Kalau sotaneng bapo ngaya. Merto payani dia dua gong patut merto angon bapo aturan pengawalan bang dewi sio aban bapo kepuri. Jeng mulu saking bapo medasari riati kena suke kena sadio apa ben bapo menyamo. Bang benah ban bapo ngangsalang kena bapo. Jadi ada pengideh bapo ken cai. Inggih, sapun api. Di dia olah do pesan aja kau melipatan panak bapo mulih. Sing buungan ya kal kemasin mati. Cara rawat bapo mahro. Wireh subuh pasti kau pewacanan ide dua gong. Bapo kerda di pesilor pradi ngurah sing jo aturang bapo kepuri. Jeneng ngangane karo buahnya he. Bapo ne wayah ne tua toh patut ulung maluan. Bangga cara sesengak bungsil bungka kene mare melejet mente engalan metilar kuli punyan yo. Tunyal surat bapo. Cai de mepahmit malu. Dingah angortane. Di subane bapo ketiwakin dahno pati. Bangdo jelekan ken bangken kuluk bangken bapo dipuri. Kalau dingah cai bapo subo nyalanen mati. Tunas bangken bapo kepuri. Olasin saubang tang pangdo bes kuluk bangken bapo. So keto megedi dot ing orang kabang ben pidan dag gumi kayang dom lipatan aja ya mulai. Sampun. Sane Gusti Ngurah sane melaksana kaon kalung Gusti sane kemangehen sepone. Sapun apiang titiang sane mangken kantun kalung Gusti nyenang nenten merdayang pacang. Tapi coba hoseng dane Gusti Ngurah tapi malih mangken nenten kantun titiang sane ngemban api payaturan titiang ring dane Gusti Ngurah. Suk semang bapo raos jaine. Subane tuwo sat maka cai mang bapo aja jeneng kena he luong kena he rahayu kena he utama jeng kau pilih tongos dia di bisa nongos jeng jenene jelemane ke bawah utama di sekalogen jeng pilih tongos pelakadan jeng pilih jerawan jeng pilih di jabo lebihan kemelahan kena ciken kena panak bapo. Kalau kene nak, Inggih. manian disubahin kalain bapo mati. Sinah uboh meme uboh bapo panak bapo yai ngurah.
Cai menyama jak dado jak yo dolar. Inggih. Cai nyilurin tegak bapa pinako nanang yo nyaman cai sat maka anggone meme. Mun sing medilar urip ki uli dewek ci. Dia cai sud ngempuang panak bapa. Inggih, inggih. Ingat dana. Yang panikan Palung. Nyanana do keris bapa do abano indang-indang. Di gedongan tongos bapa pulas. Di dulun apa de jang keris. Oh dikoling ya ni dia. Inggih. Nah, kewas sama keris ini, nah. Konden peragat pula paling wakil marap kapinang dewek cai. Jani subuh galah dan melah lakar laksana yang ada dewek. Antos na. Kengken lakar penadien cai no antos. Wakil liu sing lakar ngeros marap kapinang cai no. Ini jani prabot jani subuh pandung wakil binyep nih nyen prabot aos. Duog saja cai mapetel. Liu cai ngelah tutur, liu cai ngelah pertuima. Iya nirgama yang wakil dewek cai ne. Waluyo cara keropak mecalan. Antos kena kengken lakar penaden cai ne. Ijeneng ayu sedo tawang pamindo ya anak lino nadu aku. Paman. Nam lama. Gireng-gireng durosang gireng-gireng ya anak kedua. Jalan, ajak ke puri layon ijeneng paman. Gireng-gireng Gusti. Si daya anak memanguhin atapun iki doaku. Dini sing kepikayun benglah. Ia namun tu tayasan gelah. Ngejani cenderung lantas memangguhin kebiah paran buka kini. Dija mirip duno pangebaktin gelah. Mirip bas liwatan gelah mapang lemek tekenang cenderung ayu. Kanti cenderung ayu ngemasin situ paman. Nang melang paman lektakan. Nyen sudah tenang lah keris nenenan. Kenapa paman ngingetin? Doaku. Nenten porosida untuk ditiang mau penguatu. Doaku. Sira ku mati madrue seselat tepun iki. Doaku. Iyan sing pelih benglah narko. Paican raja dewata-dewati. Ida nak lingsir mau picu. Tekening pengabih lingih gelah ipaman anom. Ipaman anom ngelah pangkau mah. Dan dijang ibu dia anom lah. Benar. Hui. Jelema si caisan. Jelema cai nom. Iya nak pergi baliang tiga. Alay ya nom.
titiang rumah sering titian Ratu Duagung. Salar titiang kantun eling ring bisaman Cukridewa mepaica galah tigang raina. Mangna presida titiang aturang parakan Cukridewa pianak titiang ngurah kepuri. Doning kantun malih raina patut waneng galah paican Cukridewa. Awanan titiang durung memanah tangkil. Wanten dane belen titiang. Mait dewek titiang mangna pedak ring ajang Cukridewa. Inggih. Sane mangkin titiang sampun parak. Wanten nawagang matur sisip. Dan presida keni antuk titiang ngejuk parakan Cukridewa pianak titiang. Taler manut daging bisaman Cukridewa. Doning tan katur antuk titiangipun ngurah. Patut titiang pacang pinaka pengentos. Ngemardinin sisipipun durusang tiwakang danda nering dewek titiang Ratu Duagung. Paman Anom. Yan pariundukan pianak paman yang halit depang peragatan. Pemekasan dewe wicara ane utama dini dipuri. Sing sod paman bakal ngawiwitin wicara. Lugra. Dados durung kemana antuk titiang tetuak nan Cukridewa. Wicara napi malih wenta nering puri Ratu Duagung. Kengken sing kekenah ban paman. Nah, yan sing kekenah ban paman niwasin. Nyen lap jenengan nih. Kenah ban paman ngingeting. Nawagang Ratu Duagung. Punika kegaduhan titiang. Paican ide Raja Duate ajen Cukridewa rieun. Kuantan sanetan kemana antuk titiang. Dados keris titiang madaging ngerah Ratu Duagung. Nom. Daja mapi kecoy. Nai, jejak aku jatong udiang mesti keco bro. Kengken paman. Tanruh paman dados medaging rah. Iceneng ayu putrang glasedo mesrano banaci pecenangan pamanan nenang. Inggih. Sampun kemana antuk titiang pawecanan Cukridewa. Melarapan antuk ti keris titiang medaging rah. Cukridewa nikayunin titiang sane nyeda yang idayana. Duagung. Kadiatur titiang kape ngajang. Tangkil titiang kumanti ngaturang dewek ngaturang urip titiang. Binaka pengentos sisip ipun ngurah. Nenten wenten kawigunanipun malih titiang makarya wicara. Sane mangkin durusang. Tiwakang dana ring dewek titiang. Kengken tiwakang dana. Nah, yan subuh sangkan yang las kena hanom bakal ngaturang dewek. Sing bungan kula hanom saat maka pesilih jani. Apaan pas gede dosa nanomnya dini dipuri surya kancana. Sing bungan mula nom lakarangon pesilih, lakarangon kelah penepas, lakarangon kelah caru dini dipuri surya kancana. Sedia ji nom, sedia nom. Makin numun Ratu Duagung lingsir palungo Cukridewa. Makin palungo Cukridewa jagi muputan aden di tiang ipun yanom. Duagung mejanton pudung wicara duwe Ratu Duagung. Makin titiang aturang jagro pinungu sematur rilingit palungo Cukridewa. Duanin palungo Cukridewa pinaka murdaning jagat. Wantah patut ngamul dan moso catur pariksa. Samu beda dano-dano Duagung. Iri diwakang dano pinanguh yang ada di tiang ipun yanom. Genahang ipun irko yang sejurin pangkeng Ratu Duagung. Benoh masih atur paman. Yan iyo matiang lah. Pudong wicara dini dipuri. Nejani di kerangkeng yejang. Bangda di kekedekan guming. Jalan, cepat. Jalan. Lar, yen wilah pejalane bojohsan kandi. Rasa gepu bener berjalan. Sing kena nang apa? Kena mau paris sesel di damangan jani ingat bener dewek. Laksanan bener bani keliwat dengan nak lingsir dipuri. Titiang ta sampun matur ring Gusti, ampun ampurun ring Yaji.
Nganan kangen kau pemargin namun kan jangan tur. Domboy lantas pikayon di haji ni melah katrimo bener sing melah pawasu sangan yang bener ngan di haji linge sing long yang di puri sinah haji kalau kena dana buat pelaksanaan bener. Yang edan ngiring budal mangken. Mana Apa boleh? Tu nyaman si Petruk. Oren ngapa surat bener pang tanggil kan ide haji. Bisa-bisa kata ke pedok lah kan makrangkeng nih. Ketelun bu perjalanan sing ada. Palung Gusti misdayang ngelanjar. Jak bedek jak kayone. Aune jak ngelanjaran sing ngerokojan. Mancing kengkeng jeung ngereras gitu nguni. Ngangon bener nyeri murang kenah bener kaliwat dukan kenah bener. Kengken yen alih bener disebang jejak kengken luno kendina. Nang tegare ngene ngken bener. Ampun puniki ikan ajen Palung Gusti deng dewek titiang. Men kengken ya Haji. Sampun dicang aturang seolo patrone punika. Dereng kewajen tuaneng wencan pun ikan dane deng dewek titiang. Ketelon yang sing bakadang bapo ingurah bapo lakar ngemasin mati sapuniko dane ngeniko dene wati dia Adene sangka ning pele bener pewastu ya Haji jane kekenen dana di puri kita. inge Lar daya ning bo sinah ya Haji ka ngemas jane di puri kudiang men. Makin do beniki antuk ya sekali mana diciang katuling Gusti ngiring makin muali. Nah, Ngiring rarah. yen kita mula sesuduk kena ce lan melipatan jani pangseng peleh bener mewasu ya Haji ngemasin lan belane makin dumon kalau Gusti nencan uning kawencanane ring puri kengken Haji sampun ke Danopati napi malih balung Gusti pacang medulak ke puri ida anake agung sampun menggah piduka Ratu Gusti makin pirayonen dan yang wenten pernikahan Haji sampun nang kocak budal dumon nah yen kita atuh sampun deg-deg jagate sampun api kawenten jagate wau rades medulak sapunika dan lar saja mesti ceratur nyaman cine yen jani melipatan apa ajen bener ajen caye kal melani Haji yen keto api dong mengurup di puri jani kini san benar Berapi lan dini selusup palas ini dini san majahan dewek jani ija ada sang mahayati dini ditulam majahan dewek yen subuh sida ada bekal ada pegalang kena tidak kala itu lan melipatan kengken je penadian yang ketoh Haji lan Niko patut. ya sebagai bedak layah titiang kalau Gusti enten makon api minuman total di jam mengalir ini di alas Cai nak ngabo. awak bertekeling cuma masing jemai bo kata nake rokok gudang garam kene lanjarang titiang napi utuh pungut ini marah iya dolar ngomong Ngiring mari ngiring. ayo berkedalan menjalanan mai lar dong lar Hah? lar apa itu lar Geledek dong. kalau itu Bladuk. si pangman gen bladok nai waseng gulam na gede san ni jadi jalan memon ale-ale nang ibu ini sing memon binyak sinda kalau hujan gede sinda belos sang gelam rasa kudian Ngiring. namanya jalan ini ale-ale nang dongos Paman Petro. Ini ada nak lo di kau-kau nanti. Paman Petro. Druk. Nyen aja kimi druk. nawang unuk lar Oh, iya. yang luas mulai pedidian teko pedidian ngajak sing canak lo kali ngajak nak lo kebayun cang ini benak lepesan mampu ngudiang cang sing Ini kadang kau paman Pedro kata bener. sina mula jak sing sanawang syarat yang muli syarat perjalanan rasa mati kalmasen udiang bener ngajak naloh mai kalas tan wenten di cang ngajak nak lo mula sengaja ngajak cinyen mai kalas wenten nanti jak bisa nak loh tuh ngomong cai Paman Petro. kalau nung melanci mendingan dah nah Main yen dini memon paman. yen saja sing sengaja naloh ni ada nak loh di alas lan ale-ale jadi nyen jate nak ditawang cai Buat lali mau silakan malu. mai
Belum gitu. Nenek daya nenek mau nenek. Gogong is. Apa tuh? Nama dingan gitu apa petang tuh? Gogong is. Wagong is. Wah, gogong istri kita. Melang raos.